P Baro ipdang subhai P shikatuk kubo mantaka janmiat shawan paish kubo kubnya ini pechwai kimat bekongsan. Belia umentirang bakdu keri Narendra Modi ya ka ITU Area Office bat ke Innovation Center ke Batamai Hanong Bak Delhi. Kesokar kenyele kat balak bentik lekam ya ka jingtang bat calan bean ya runga ong umentirang bak ke Jelau Konrad Sangma. Yaitu usembut mentirang bak ke Jelai bak Preston Tingsong ha ke yang dor batauan bak kesoka ke but kat kum ke kendon ha ke bedai bak ke jingreben jom ki surok bat pentip Menteri Ketenat Community and Rural Development UAT Mondal bak kesoka ke lasna kendai teli CNRD Block Matamai ikubog ibnya Menteri Bakdu Keri Narendra Modi nek sengi lepli ya ke International Telecommunication Union Area Office bat ka Innovation Center ha Keri. Aga program balalong hanong Bak Delhi Menteri Bakdu Keri lepli perdaru ya ka Bharat 6G Vision Document bat pelat ya ka 6G Research and Development Test bed bat ya ka Call Before You Dig app. Haba ai jengkran ha kene ke sengi Menteri Bakdu Keri ulaong ba keri ke lakiu sya uwei pat umau jam jong ka digital revolution bat ba ka digital mode jong ke India ka long ka baya chat ke basngan ke basai ke bala banshania bat ka bala depth test ulaong ba ha kene ka shipos nam ka take ad jong keri ke lapen pau ya ka jeng priang stat jong ka jeng ai jeng shakri 5G ha keri ulaong syuk ba ka India ke la long ka wei na keri ha ka perthei Kabalawanra ya ka jing ai jing shakri 5G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान नए इनोवेशन लेकर आएगा Menteri Bak ke Jelau Konrad Sangma ubadai khmi ru ya ketenat khlau bat kemariang ulaong bag sokar ka deptip shapang ka jingtang bat jingsalan bean ya urunga bat kelale kat bala bantek lakam ya kene haba jubab hlo ka motion bala wanra du MLA ka nongpo iba Merrill Bonds im jong ka Seng United Democratic Party ulaong bag sokar kandang yele banwat benya bat bantek lakam ya kene ke jingsalan bean ya urunga nagbenta kene ke soka jela kala penmi ya ka an ke tip kum ka Meghalaya Charcoal Control of Production Storage Trade and Transport Rules ahajar pra ka pen bahasyu syu hausnam ahajar kendai ka kendai. So the government is serious about checking and effectively containing the illegal transportation of charcoal. For this purpose, the state government had notified the Meghalaya Charcoal Control of Production, Storage, Trade and Transportation Rules 2008, which was further amended in 2019. So these rules are notified an exercise of powers conferred under Meghalaya Forest Regulation 1973. The rules inter alia regulate production, stocking, sale, purchase, import and export of charcoal. Usembut Menteri Bak ke Jelau beri khmi ru ya ketenat Public Works Department Roads iba Preston Tingsong ilayatu bakat kum ka jing batai ya ka jing don kam ki be dai bat ka jing reben habasnai ki surok PWD ha ke Jelau labut ya ka kendon jong ka Indian Roads Congress lani IRC haba ai jubab ya ka jing keli kentup ka balabu da MLA ka Sning iba Celestine Lingdo ha ka kenta keli jing keli ha ka dorbar mang tingka jong ka ying dorbar tauan iba Tingsong ilaong Bahaka bayadai bat ka jela ya ka jing penwander lani design laju shim barabor kat kum ka jingbun ki kali ki balej bawan bat ka jinglong jong kasin meneng. As far as the Meghalaya state is concerned, yes, the design is always taken into consideration according to the intensity of the traffic and the climatic condition and also the soft grade condition.
Menteri Ketenat Community and Rural Development Abu Tahir Mondal Pentip Bagasokar Jela Kaladep Shna ya Kendai Teli ki CNRD Block Batamai bat Bagasokar Kadon ya Kajing Temu ban Penyajan ya ke bor Sensyar bat ya ke bor Penyat bat Kipat ba. Hababu ya ke jingkeli kentup haga kenta keli jingkeli haga sengi ke balai jong ke dorbar mang tingka ke yang dorbar tauan ke jela UMLA ke Mauhati ba Charles Marngari lakeli ya Menteri Bedai Kmi ba ke Mauhati CNRD Block ke Don AM haga tup haga ba Menteri ula juba ba kam shimnadon UMLA ke nongkram iba Arden Besai Moit Ru ilabu ya ke jingkeli kentup ba lada ke sorkar ke Don jingtmun AM banshna ya ke nongkram CNRD Block. There is no fixed guidelines. Government's intention is to bring administration to the closer to the people, and for the early and easier implementation of different schemes and programs. So, as and where it is required, after studying the feasibility report, government takes up these cases and open new blocks. Ka University of Science and Technology Meghalaya lana USTM kan sepelong ya kejingelang jong National Conference of Vice Chancellor ke balai sengilenter halor ke pangpadeng Transformative Higher Education for Atmanirbhar Bharat naduk ke apply terik haduk ke absan terik mentau benai. Presiden berim jong keri Ram Nath Kovind un seple perda ya kene kejingelang ha University of Science and Technology Meghalaya. Kani ke program ke behek jong ki skul ba akan sakhi ya ke jingwan shimbenta jong kumba amrus pa ngut ki vice chancellor na ki skul ba beper jong keri kin sekran hlokimat ki bekongsan ki be dei bat kalawai jong korukom ai jong hikai ha keri bat ya ke kamram jong ka ban pen kre ya kalawai jong ki kena pulie ka kun nyau trap National Awakening Movement la nekhnam sa shisien kala banbiang ya ke jingdawa jongka banwengno ya ke personal interview na ke benta ke post ha ke group B C bat D Presiden ke youth wing jong ke khnam iba Thomas Pasa ila ong ba ke soka pedeng kala dep penmi ya ke jingbeta banwengno ya ke personal interview ulapen kan mau ke sokar ba ke khnam kala dep pa ya ke memorandum ba ke jela Meghalaya ru ke dei ban buat ya ke jingbeta jong ke soka pedeng iba Pasa ila kenturu halo ke rukom tepkam ke babiang ha ke jela da ke bakeno babun sien ki samla klem kam klem jam ki ju pendap ya ki application form na ke benta ki kam beper bat ki yo opdiang pat ya ke shiti hadu licenem hadien tinggi kuat ba kesorkan Meghalaya kan wanra na keruput polisi kan wanra ke SOP kenang ba kantor ke time frame kan haba pikot mentak advertisement hadin hapo isi benai pilihan khot nak kena kerja test hapo isi benai ar benai pilihan declare ni result nang tak pada simultaneously ban apa yang nak result Mentapat inyepet ya kajing long jingman ke sumendeng shalong kajing shit ke long kat pra point Rio degree Celsius bat kajing kriat ke long kendai point san degree Celsius kajing jing sengam ka hau ke long shispa na shispa step bat pra pu nyau nak shispa janmiet kala bandon kajing hap slap ba malu mala haki babun ki bentah shalong bat ki jaka bemajan sa sisien pat i pen kan mau pi be kan ke khubor jungi pila ban pej ha ka ju hi ke por ha ka YouTube channel bat piru pila ban pej ya ke khubor mala ke sengi ha ka Facebook ke Twitter bat ke Instagram jong ka di news shalong Shaban poi sha ke bekut jong ke thup khubor ni pe biang sa sisien ni kini kimat bekongsan Beliau Menteri Rang Badu Keri, Narendra Modi ya ke ITU Area Office bat ke Innovation Center ke Batamai Nong Ba Delhi. Kesokar kan yale kat balak bentik lekam ya ke jintang bat shalan BA nyo nga ong Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad Sangma. Yaitu usembut Menteri Rang Ba ke Jelai ba Presun Ting Song ya ke yang dorba tauan ba kesokar ke but kat kum ke kendon ha ke bedai bat ka jung reben jung kisrok bat pentip Menteri Ketenat Community and Rural Development UAT Mondal bersoka kala shna kendai teli ki CNRD Block Batamai Depalok katung lapoi shibukut jung tup kubor jing taga janmiet hadu bangin shempil syai kesingi ha ke juk po kubeshi buni pi baro